Akiaria hindi ya kwamukira marigitari ageni kuma Kiumba aria matumitwo kaunti-ini ya Narok, Governor Samuel Tanui augite wagi wa wigiririki wa marigitari ona kwiyenda niguo uratuma ndawa iria ciri thibitari ithukiire kuo. Madawa ina expire Kilgoris na ukienda Shartuka hakuna dawa kwa hospital kwa dispensary ama health center surely. Oritie minister wa ugima wa mwiri kaunti-ini yo Dr. Francis Kio gukurira ruhonge ruru maitho makiria niguo utungata kaunti-ini yo ugacire. Wengine mnapiga round kuona madawa, what is the status kwa referrals kwa hizo hospitali kubwa na status kwa madispensary na health. Arigiti acio kuma Kiumba megukorwo magitungata thibitari-ini munene wa Narok. We want to work and do the best for the Kenyan people and the people of Narok. Thibitari ucio ni wambatiritio ikiro kuria ri uri na ICU iri na itanda ithatu na itanda ingi ithathatu cia gucenjania thakame. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Inooro.